Yesu nzemwegere, kuko umwijima ukabije mw'isi, icyo nkeneye n'ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Ni D-sharp hano turi gucuranga, mwakandisha ya Yesu nzemwegere, kuko hano ugahita kuri F major, hanyuma iyi ni A sharp, ariko ubwo iyi ni A sharp twafashe muri gufashe gutya, iba ari A sharp major, ariko iba ari first inversion. Umakanya Yesu nzemwegere, D sharp, kuko F major, A sharp, bagaruka muri D sharp, neye n'ukukwegera, hano ni G sharp, kugira D sharp ngo numve A sharp burya. Nanone twongera makamya ye D sharp nzemwegere, kuko wanyita F major niga A sharp, icyo nye D sharp yeno. Hano ushobora gushyiramo 7 zabaye C sharp, icyo nye ni 7 G sharp. None hano G sharp ni C, D sharp and G sharp. Ubwo ni ukuvuga ngo iyi ngiyi nafashe iba ari first inversion, D sharp, icyo nye ni 7 kukwegera, hano ni G sharp, kugihe D sharp cyangwa A sharp mw'isi. Noneho hano ni tujya kuri umaka G sharp, Yesu nzemwegere, D sharp, kuko F major mw'isi. Hano ni A sharp sus4 na A sharp major, ni ukuvuga ngo ni gutya, A sharp sus4 ugahita uzana urutoki, A sharp major, kuko umwijima, F A sharp sus4, A sharp major, icyo nye D sharp nyeye no 7 kwegera. No G sharp yera, G sharp minor kugira D sharp numve A sharp buryawe. Ukangasubiramo umaka G sharp ya Yesu nzemwe, D sharp ukagumamo F major, A sharp sus4, A sharp yonye D sharp ni 7 ukwegera, G sharp minor kugira D sharp A sharp amakoti twacangamo indirimbo umpakanye Yesu nzemwegere ni ayo ngayo. Murakoze.